Reka ndabaramutse mwe muri ko muratwumviriza muri impande zitandukanye, abari Igitega, abari za Ngozi, za Kibitoki n'Amakamba, ndetse namwe muherereye mu gihugu cy'i Burundi, aho muherereye hose namwe mwumva ikirimi cy'ikinyarwanda. Rero Imana nikomeze ibahezagire mwe muri ko muratwumviriza. Rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel yacu ya YouTube, ndagusaba ko wafyonda ko ku ijambo s'abone cyangwa se ku ijambo subscribe, kugira ngo tujye tugenda tubana atanu kwa tanu. Rero tugarutse n'amakuru ari kugenda avugwa ku munyarwenya uheruka kuba yakitaba Imana. Uyu nta wundi ni Bakame Comedy. Rero amakuru ari kugenda atugeraho avuga ko uno munyarwenya Bakame Comedy ashobora kuba yararozwe, urupfu rwe ashobora kuba yararozwe kugira ngo abe yakitaba Imana, ndetse ko uwaba waragize uruhare mu rupfu rwa Bakame Comedy ashobora kuba byamenyekanye. Ni umunyarwenya ari kugenda yigarurira imitima abatari bakeya, yabara mu gihugu cy'i Burundi ndetse no hanze yacyo, kuko ni umunyarwenya ufite impano, ni umunyarwenya wabonaga ko ibintu abikora abikunze. Rero amakuru ari kugenda atugeraho avuga ko uno Bakame Comedy ashobora kuba yararozwe, ndetse ko ashobora kuba yararogewe mu cyo kunywa. Rero akaba yari yarafashwe n'indwara mu matariki nka 15 z'uku kwezi kwa 10 turimo. Maze rero kuba yafatwa n'indwara akajya abona ni ibintu bitari kugenda byoroha. Rero aza kuba yaremba ajya kwa muganga. Amaze kuba yajya kwa muganga, akaba ari naho yaje kugwa, niho yaje kuba yapfira. Rero uyu Bakame Comedy amakuru atugeraho avuga ko Bakame Comedy aho bamurogeye yari mu gihe bari bagiye kuba baserebura, ubwo Bakame Comedy yari yasinye amasezerano n'ikigo yaragiye kwamamariza. Rero ajya kuba yaserebura n'inshuti ze, bamwe mu nshuti ze bamugirira ishyari, bamaze kuba bamugirira ishyari bamurogera mu cyo kunywa, ndetse akaba ari nabyo byaje kuba byahitana Bakame Comedy. Uyu Bakame Comedy yafashwe n'uburwayi ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga baramusuzuma babura indwara. Rero aza kuguma agenda aremba, biza kugeraho uyu Bakame Comedy yitaba Imana cyangwa se ava mu buzima. Ni umunyarwenya ari kubaka izina hariya mu gihugu cy'i Burundi, by'umwihariko akaba yakundaga kuba ashyira videwo ziwe ku rubuga rwa Facebook na Instagram. YouTube akaba arafite abamukurikira bagera mu 4,000, naho kuri Instagram na Facebook akaba arafite abafollower bamukurikira barenga 65,000. Ni umunyarwenya abonaga ko afite ejo hazaza. Ni umunyarwenya wari ukunzwe mu gihugu cy'i Burundi. Ni umunyarwenya wari uri kugenda yigarura imitima batari bakeya. Rero impamvu bashingiraho ko ashobora kuba yararozwe, ndetse ko ashobora kuba yaragiriwe ishyari na bagenzi be bakinana komedi. Rero ku munsi w'ejo ubwo yaherekezwaga n'inshuti n'abavandimwe, mu bakomediye bahageze n'imbarwa, abakomediye bahageze ni bake cyane. Ubundi byari byitezwe ko uyu Bakame Comedy ari bwaherekezwe n'abakomediye bakomeye hariya mu gihugu cy'i Burundi, gusa bahageze ni bakeya. Bivuga ko umukomediye wahageze abatarenze 3 mu nshuti ze bakoranaga amakomedi. Mu bakomediye bahageze ntibarengeje 3, abandi bose baramutereranye ndetse banze kuhagera. Rero niba wakundaga Bakame Comedy, mfasha tumubwira ati Bakame Comedy aheza ni mu ijuru, aheza ni mu ijuru. Rero uyu Bakame Comedy bivugwa ko nyina umubyara nawe yaherukaga kuba yakitaba Imana, aheruka kwitaba Imana nyuma y'umwaka umwe ushize. Umuhungu we akaba nawe aramukurikiye. Rero Bakame Comedy akaba yavukaga mu muryango w'abana 5, arimo abahungu 2 ndetse n'abakobwa 3. Akaba asize umwana umwe ndetse n'umugore we, akaba aribo asize. Aba bakaba bari barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko hano mu gihugu cy'i Burundi. Rero akaba yarabasize, akaba yaritabye Imana nawe asanga nyina wari umaze nawe iminsi apfuye cyangwa se yitabye Imana. Gusa Bakame Comedy tumubwira ngo aheza ni mu ijuru, tuzasubira, kuko yagiriwe ishyari n'abakomedi hariya mu gihugu cy'i Burundi, kuko bamwe babonaga arimo aragenda abarusha ubutunzi, ndetse arimo aragenda bafatana imihanda, arimo kugenda yubaka izina hariya mu gihugu cy'i Burundi. Ni umunyarwenya wari ukunzwe, dore ko na perezida w'igihugu cy'i Burundi bari inshuti. Uyu perezida Evariste Ndayishimiye bakaba bari inshuti ku buryo bwo hejuru, ndetse bakaba bemeranaga bya danje. Rero hari benshi batagiye babyishimira. Hari abakomediye wasangaga baratangiranye ariko batagera kuri level uyu Bakame Comedy ariho. Rero bamwe muri bo bakaba baragiye bamugirira ishyari, ndetse bakaza kuba banamuhitana, akaba ariyo mpamvu Bakame Comedy yapfuye. Rero niba wakundaga Bakame Comedy,
ndakubisaba ko wakanda subscribe. Hari benshi cyane bari bibajiye ese Bakame Comedy ko yarakiri mutoya azize iki. Rero Bakame Comedy yararozwe. Reka tumubwire ngo aheza ni mwijuru, kandi iyi news tumbwira ataheza ni mwijuru. Rero nawe udukurikiye niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel yacu ya YouTube, kanda ku ijambo s'abone cyangwa upyonde ko ku ijambo s'abone kugira ngo turajye tugenda tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Nje nindigi nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze ibahezagire, Imana ibatere iteka, mwe kumeza mutwereka urukundo, mwe muri gukanda subscribe, mwe muri gukora share, mwe muri gukora comment. Imana ibatere iteka, Imana kandi ibahezagire cyane, imigisha yayo muyironke muri benshi cyane.